twongeye kubasuza abakurikiranye Trop TV Rwanda, by'umwihariko iyi ni ya gahunda y'amateka tuzajya tukugezaho buri gihe. Kuri subscribe. Nkuko mubimenyereye rero, uyu munsi nkuzaniye amateka y'umukinnyi rurangiranwa, umukinnyi w'umuhanga bita Eden Hazard. Burya Eden Hazard yavutse mu kwa mbere ku itariki 7 mu mwaka wa 1991. Uyu musore kandi akaba yaravukiye mu gihugu cy'Ububiligi aho bita Louviers. Burya Eden Hazard apima metero imwe na santimetero 73. Burya afite umudamu bita Natasha Van Hanaka. Uwo mudamu kandi bakaba barabyaranye abana babiri, ariwo bita Leo Hazard na Yanis Hazard. Akaba avuka kuri se witwa Thierry Hazard ndetse na nyina witwa Karine Hazard. Uyu ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Uyu Hazard kandi yamenyekanye cyane mu ikipe ya Chelsea na Real Madrid kugeza maginga ya harimo. Ni umukinnyi wo hagati kandi uzwiho gukinana ubuhanga bukomeye cyane ndetse n'ubushishozi n'amacenga menshi cyane, nk'uko muri kugenda mubibona muri video ku madribble menshi cyane. Hazard kandi abandi bakinnyi bagenzi bakaba bamutazira akazina ngo inzozi mbi z'abamyugariro. Uyu Hazard kandi nkubwira yatangiye gukina ari mutoya, kuko ku myaka 4 yari yatangiye gukina umupira w'amaguru mu 1995 kugera muri 2003 yakiniraga ikipe bita Royal Stade Brenoise. Royal Stade Brenoise yaje kuyivamo 2003 yerekeza mu yo bita Tubize, hayimaramo imyaka 2 nayo hayivamo 2005. 2005 yaje kuva muri academy bita Tubize yerekeza mu academy ya Lille, aho yayinjiyemo nyine uko narindi kubikubwira 2005, aza kuyisohoka amagana muri Lille y'abakuru 2007 amaze kwigaragaza bikomeye cyane. Nyuma yo kugera muri Lille y'abakuru rero yarakinnye ndetse aranahirwa, harigaragaza cyane, aho hari muri 2007 kugera muri 2012 yakinnye imikino 147 atsinda ibitego 36. Urumva ko yari amaze kugaragaza ubuhanga ndetse n'ubuhangange bwe, kandi n'imikinire hitoroshye yari irimo amacenga menshi, kugora ndetse abakinnyi b'inyuma cyangwa se kugora ba myugariro b'amakipe bari bahanganye mu Bufaransa. Abaskauti ba Chelsea baje kumubengukwa, umuherwa Abramovich ahita aterekaho amafaranga, aho hari mu mwaka wa 2012 ahita agura uyu mukinnyi wo hagati rurangiranwa ndetse ufite amacenga menshi cyane, ahita amuzana ku kibuga Stamford Bridge. Eden Hazard kuva 2012 yarari muri Chelsea kugeza mu mwaka wa 2019. Urumva ko imyaka 7 yahakoze amateka akomeye cyane, kandi mwese murabizi. Aho ngaho rero nibwo Real Madrid na Zinedine Zidane wayo bahise bamubengukwa, bashyiraho akavagari k'amafaranga yigira i Bernabeu. Gutyo ubu ngubu muri 2020 Hazard amaze umwaka umwe muri Real Madrid, abakinnye imikino 10 atsinda igitego kimwe. Nduzi ko ari n'umukinnyi wo hagati, ntago ari umwataka, ariko aracyabica bigacika nubwo yagiye ahura n'utuvune duke. Ikindi wamenya kuri Hazard kandi nuko umwaka we wa mbere akigera muri Chelsea yahise abafasha gutwara igikombe cya Europa League, kandi nyuma yaho gatoya yahise ajya kuri podium y'abari bahataniye Ballon d'Or nyuma ya Cristiano Ronaldo na Messi Lionel. Kandi ikindi wamenya nuko Hazard yegukanye igihembo cy'umukinnyi ukiri mutoya mu Bufaransa, ariko icyo gihembo akacyegukana by'umwihariko ari n'uwa mbere utari umufaransa, akaba ari we mukinnyi wa mbere wacyegukanye rwose atari umufaransa mu mateka y'iki gihembo.